Benta kasi kilay ngot kinong yalam jak HYC bekentup yu don bok lang karling do Isaac W Basaimoy bat u John Ling do kila syakot hajar haki pulit ke Sadar Police Station halo ke jinglet tur jangki sa secretariat nadu usnem arjar arpway. Haba krench kilat pathai kubor hadin balami na Sadar Police Station ubat don bok lang karling do ulay tu banakalyang ki pulit kila pengat kendon iki hadu santli ki kendon ki beper. Ulay tu bakane ka jing pengat kendon baka jing syakot hajar jangki ka day namar ka jing lektur sa secretariat ban pinken mawi ka sarkar halor ka jing dawa ILP bat ka jing pas jangki ying dorbar tawan ya ka resolution ban pa sya ka sarkar pedeng. Ula ongru banakalyang ka seng kanom kenran din no bandawai ka ILP watlada day ban sya set patong ni sya siat yapru ki dekot ka HYC kilong ki blakloy na ka benta ban yukun ya ka jait ban riu. Habalakli la ka HYC kan randin no halor kani ubat don bok lang ula ongru bau snem arjar khat khandai ha kapor badon ka jinglit tur sa sketren ulat salit no kuli Henry randin bat ongru pementa ka kentiru kenom randin Henry ken let kam ting e bat ka jingsha pengat kendon lei kanang penskun ula ong Nangliang jong ngi kilaingot kinoi lam jong HYC mga dan mga kalendok West Vision Pak Isaac dari Basaimoy kami asen sekretari bat Pak John Lingdo kum asen organisasi sekretari ngila syakon ha kasada gang station nah banong sada gang station namar ba kum pitip hi ki kam gang haswa bakin lek ban sunrait umi gunu hikai shwa bakin lathi charge shwa bakin kawang tergas kamgang daki kato kanengut ngam keno ya barafai ibada hari uniform lalit nang ne timanta kaski kila khot ingi inoi lam jui choisi hang ne po gang station nga nang mut bakin ai kamgang lai nga lani khot ten rai andang la yok ban keli ban pertho ba ki ong ba kadon ka kis ki jong phi house na mara kuai ti ki long ba kata ka kis ki jong phi ka long ba kila le ban storm ka mai kles kitrian ti kila klish bur ke ish phang jong ta ti tan we ngajubam siki kalong ba ki kis lani ki issue ki boper ki bangi kum ka hanyu trap council HYC lani jungwi pat hapo ki wi pat kilama ladang ngimlek ban halang ngimlek ban perta hang te hapo kataka yeng jong pai ba house people secretariat hang nu ngili perta tengah priang ia keba nagliang jongi ngilalech sekretariat nrei ngam ken mau syu katarik ka bakan do snem bakan do henrei phi de bet ken mau kum pai ba manu bala penlongi bangile pos sekretariat na trai baro ngi ken mau yo snem re kendai bala pas ya ka resolution jong ILP ti henrei arya kendai arphuwe men snem ngila am kam shumladon ta jing budin jongki ya kebab kidan kat tupenengut ki teki representative people representative yang ban ngin lek the delegation poron rupongut sipo Delhi no ki thamilam tingi nginom hon tang masih pas resolution rengi kwa bakum bang lei ka Manipur mo dang net sem beladap kelayo ya ketika an ban perkengi ke cuman ban tu ki barjela ka ILP tingi rengi kwa lang kan te bang kwa lang de kata kata ka jingjak lan long bangilai ya kata ka ILP lan ne melaya le ayu ta ka ILP ka bam melaya kular ban le ban budin Delhi te ka dengan hi kamat ya ka ba la syakot hajir ringi te ke pi syak pengat kendon em ke kita kendon kan utli kendon ki kendon hani kendon under section 353 341 506 bat 34 IPC bat kani ka section 6A MMPO Act te kini gidi kendon ya ke ba la pengat ingi komki noi lam jong ka HYC atau komunong ilang pada pitsim nem kum gigit kli ane ban bakli alo ta bisa ni kum noi lam ngam no sophe bandrung hapo patok hapo ing bendi lalong ready na dok sya habashi ni gigit kli ngang owat ukuli ngapri kan mau pi hakapor bangilej po rajbawan ukuli salet na po kani ka syarikat ke jonga tinggi ngin ton jikting ton kuli ton lathi ton ying bendi hangi ngila jumat ru ya ta ying bendi
jadai la dabam ngingim lilai tang bat im ke jebri kata long ke deka ka nong rem jungi ku minoi lam HOC nginom ting nginom khau e phi penting ro ngim ting hiro ti kata ke deka ka message ka bang kwa ban ai shaboro kinoi lam jong HOC wat chi wi par inoi lam sukbalang ti nginang ye khun nginang ye le nang tang ILP hi kam dei shu ka pom ka bangi ngin ong ka jisa kini masuk ho kini kin ru pungut kan kila le pop te nomor balai kisu pas ya ka resolution henry banit budin kimle kimul kisu lesi kala lok mo ong ba kisu ya kublai pen subhana kamon rege tra ka dia Atau keju ka kejo berlengot nginom super hak tu por bangi karon wi ga jingjam shale hadok samputli kini ki kendon IPC ngalah syak pengat usah ini li tang saw santelin le yu ngang om li le ngalalong ba ready lah kem mentang siro petang we makan em gajai benriu kem yang aset ngi berwengut ni le tang ban im jai benriu kata kapten ke banwan kalong ba sos ngan le ne ban yo ta ka jingkir jingda ling ba tai em nang penskun gan nang penskun kan nang syasyo nang sabom mata nang skun no USG non kan nang ngambak lah tinggi rundang skun nang ni sekmat nang imi eji syang ban lese la dadon ki ni ki taing ni le khamkian re nang ni sekmat nang imi ba namar ba ke isu juga men re kam de isu simet la da isu simet lese la ban ikren ku me re isu juga men dengan mi ba tinggi kentu ingker pat ya ki parari ki bai i bai skol lomba kanik news ke media electric media jong suba ai ga jingkir syani ngi la da pimla banewan ro bu ga jing duai namar ngi su thoi ka jingi le Uparo mah manusia mah tikum juru kini ke sorkar MDI ke sorkar lalu mamong bahkan jingka dono mau ke jong kini ke sorkar agawi ke ski mah sini kini ski sio bangin sejam order apply yuk le se kan la ban ulong long ni sultanat lang kita mau ngajing api sagi parari coba tak